White House Luah Tura Inbeihna Hnuhnung ziak tu city larinoma voin November ni thum kan man mek hi Mizoram le Asia rama chhun ni ma se America rama chuan zan an lamang mek thunga keinin zan kan man huna United States President Election Day ni in mipui tam takin vote an thlak dawn ani tun ding muna ballot vote tato za thi maktaduai za dawn ani tua The New York Times le US Election Projector data chuan vote maktaduai somkua pasari point paruk zeta tato anti Al Jazeera News chuan mani ngeya vote thlak mi maktaduai somthum pali omto in postal balota vote thlak hi mi maktaduai somruk anom to ani ati National poll Hnuhnung ber 538 siama chuan Joe Biden chu 51.9 ni in Donald Trump 42% ani thunga poll sang Trump a in Biden chu ala sang zel ri ani ma se Fox News poll pakhata chuan swing state pani North Carolina state a October ni som pakua Biden a 48.6 le Trump 46.1 anga soithin chu tundin muna Biden 47.2 ni in Trump 47.8 a chhotua Arizona state a po October ni som pakua Biden 48.3 Trump 46.2 ni thin chu tundin muna Biden 46.6 Trump 46.2 ni in asoi Donald Trump hian nasa takin mason zelin poll thang a in vote kang lek zela election day a hian Republican hotele evangelical Christian ten vote an thlak that chho le chuan Trump din mun ni adang lam dor thei do ni in an soi Mon University poll tho tran ni ati chua chuan Biden chu Trump in 5 to 7 point in ala sang jok ti na ta langa thakalta October tha khan Biden chu point som pakhata sang jokin anta langani swing state jinga Pennsylvania state a Biden chu 6 to 7% in Trump in ala sang joka Real Clear Politics poll a chuan Biden chu 5.1 ni in Trump in sang jok ria Biden 50.7% ni in Trump chu 43.9% ani Michigan, Arizona, Florida, Georgia, Iowa, North Carolina, Ohio state ate chuan Biden 5% a sang in Wisconsin a phei chuan 6% in a sang zokati The Sunshine State anti Florida le chevel state a The New York Times poll sa chuan Biden 3% a sang zokin anta langa The Washington Post poll ero chuan Trump le Republican candidate chu point ni in ma hruai anti thung Bridget hruai tu British pachal Nigel Farage chuan Donald Trump chu US President satli ani ringot lova mihring te changna tha hrui human dynamo ani hetiang renga Donald Trump thlop tu te phur le tran kho hi kala mungai lo khovel media hoten an thu ziak le editorial an ziak te le polan siam te chu karing ve ha ulo ani Joe Biden tana chet puina mai tu thilani tin talk radio Pennsylvania arsil Biden in Trump atlin a ring hle ani 46 United States presidential election 2020 atan Democrat Joe Biden chuan US dollar maktaduai zali somko pasari point pariat atuanga theilain Donald Trump chuan US dollar maktaduai zani somli pasari point pariat atuak theya he White House Luah Tura Inbeihna Battle for the White House 2020 a hian tunge chakzo kang ti hriat thiama harsa le Donald Trump campaign rally a hian mipui an tam thein phung vel an soyang main an in hor khom lui zela
chuti line Joe Biden a campaign rally a mi an tlem thei hlia hei hi COVID-19 hrileng do na tura federal sarkarin Center for Disease Control and Prevention in kai hruaina a siam an zom that wang ni in an soi Trump campaign team te ro chuan ama Trump ngei po in CDC guideline hi a zom thadu lo ni in Democrat ho te chuan an pu ni President Trump chu COVID-19 hrileng do na satok lo le namnula ngai tha le Democrat ho te chuan pu in COVID-19 hrileng chu Trump admin peinan an hmang na sa hle ani US President in than kalmek ka hian mipui vota chakma se electoral vote zanga somthung poriat atanga zani somsari muma sajok tu chu tling tur an ni awangin he electoral vote mutur hian swing state te chu Trump le Biden te hian an shoot kual jingin campaign bei pui an chuangor dun hle a December ni songpalia state tin atanga electoral voter ruat bi ten vote an thlak ve don ani Donald Trump hian thotan ni khan Fayetteville North Carolina state a campaign rally nein state palia a campaign a Pennsylvania North Carolina Michigan Wisconsin state ate bei pui a chuani heng state ate hian Latino Latinx Latina le Hispanic le Black ho de chuan Biden nge Trump an vote don a chiang lova Biden campaign pui tu President Barack Obama chuan Black ho de chu Biden tanak vote thak turin asom na sa hle Pitt state tantia kumsang ni song porukan Trump chu Hillary ain 5% lekin alo chakwa tun truma Black ho ten Biden an vote nualanga Hispanic to Latino ho te ro in Trump an vote nualrin ani Donald Trump hian kumsang hi som poruka alo tiangin Grand Rapids Michigan state a campaign khana hun manganga election night ro East Room White House a mi som big zali nen hun mangin election result an ngai fen howang Trump hian Scranton Pennsylvania state a campaign rally anei tumin election diklo om thei ti soin kan mu le hriat ngai lo thil election ti chengpen na om thei ani ti in Pennsylvania state a vote chher me ka ma hruai tu zok ani chuan chaka in puangin anu kil ho ten vote chher zel ti top tur hril atum ni in an soi mailing ballot hi COVID-19 hrileng wangin an war thar hlea maktaduai somruk zet mailing ballot chu ani to a chu wangin chher chung rei hle tura ngai ani postal ballot maktaduai somthum pakhat zet ero ala kirlo anti state som nga jinga somthum pathum chuan postal ballot hi an cheri lowang Biden hian final campaign rally chu thotan ni khan Pittsburgh Pennsylvania state le Cortland Ohio state ate ni in Pittsburgh a Lady Gaga chuan a campaign puya Biden chon Donald Trump an hrileng lama thiamna bing nei Dr. Anthony Fauci bantir atum thu a campaign rally a soi chu changin Trump an Dr. Fauci chu COVID-19 task force atanga bantir atum chu thilmak ani lem em ni le min thlang tlingwala ke chuan Dr. Fauci chu karwayang tuna Donald Trump chu bantir kan tum me kan hi tun hi Donald Trump atan chuan White House atanga puan thuate la inlama ho hun ani ta e chi aina ringot min thlen tu ni hrileng ti tomna chu Trump ti to phot angai nin ati Dr. Fauci hian tunkar top lam khan COVID-19 dona kaldana Trump admin thil ti dan soi selin aron beile ta Republican tam tak chuan political bomsen thlak tu angai nan soi sel ngalani Trump chuan ama thlop tu te hena in thlan zo lo ngak lok ro u thilom dana chiang mayang tin Dr. Fauci malang na chu soi sel du lowa ma se tuna taka aron soi sel chu Republican ho ten an du lovin an dem hle ani Barack Obama chuan Georgia state a Donald Trump chu COVID strict pura tu ni in COVID spreader tour ania ama chu siksem kwal tu angmai ani e mipui te himna in mipui pungkhom tam chu lom zo kani tin Trump campaign rally chu asoi selani
in Rinizana Pittsburgh Butler Region Airport a phei chuan Trump a campaign a hian mipui singa sa sari zet an pungkhawm niin Secret Service ten an soiti Breitbart News chuan a chiak ani khawvot tak hnuaiah mipui te chu an lo pungkhawm na salia ama Donald Trump poin kut korabun pha hiala mipui te chuan khawvot kara Donald Trump thu soingai thaturin an lo pungkhawm chiam mai ani anti kan thu kal lak lo laya thu dang kan han zep ve lok ange viewer zong te kan han ngen du chau chu kan channel hi mi subscribe sangai turin kan ngen chowa tin kan video da tharapiang ilong mu zung zel theina turin notification bell in me khan ola in da donia tin aling te hi in thian te ne na min lo share da sakzel turin kan han ngen ve bok chu ani e Trump chuan Fayetteville North Carolina state a campaign nei chuin Paul sang in adin mun hniam zoka an jiang na chu heng fake polls te hi kalo thir velom engpo ni se hne tu ni turin kan kalme kani kum thum le chan ve khan keipon kei pon lammi chu min thlanga na sataka jim to tin kom zui ni America first te in bei ho wila vote thak vek turin ka som chu atia Sleepy Joe kora sam thi chong kama soilai chuan mipui ten zela khung ro lokhima tin an lo aw rual ani heti la hian beyond the Queen Bee anti point apiana Texas state lama Biden le Harris tan campaign chairman Instagram lama vote thak turin ama ngai sang tu Twitter vela follow tu mi makta doi za somnga panga te chu vote thak turin soma come to Texas vote ti azia kani cowboy ming thang bili da ke ta te tual China ram chin Texas state hian electoral vote somthum pariat zet aneya Biden ne Trump tan chakaman hla tham hle turani Taylor Swift point Instagram a Pennsylvania state a Biden ne Harris te tan vote thak turami puite somin Pennsylvania state hian electoral vote som hian ei ni Kati Perry hian kumsang ni Sompurukhan Hillary Clinton ta na campaign puina salia kumina chuan Joe Biden ron campaign puin social media tangin aron in rosa ani bere rapper la tak eminent point a hlapakhat lose yourself ti chu Biden campaign rally a play a phalsak zai thiam then kha chuan Trump campaign rally a hla an play an phalsak lo thung Georgia State University Center Pack Credit Union Stadium huna Biden campaign rally Ray Charles ala Georgia on my mind ti hla an play na salia Georgia State hian electoral vote Sompurukhan ni Sierra le pasal Russell Wilson te point Biden vote rin mipui te vote thak war turin an so mani Biden hian Ohio State a campaign khana aneyang sani Sompurukha Trump vote claimin Ohio State a alo chakto ani Joe Biden chuan Pennsylvania State le Ohio State a te campaign chumli zet aneya tin Georgia State a po ala nei zui ji bok abik takin heng state pani Ohio le Pennsylvania State a chakhi White House Luah Tura kongzwa poimo hlea Mike Pence le Kamala Harris te point Pennsylvania State lo in rusum thlak an beingol he First Lady Melania Trump ero North Carolina State a campaign in a fe chuak thungani hetiang hi state sangsangin electoral vote an nei dan ania Biden a chaksiang sa an ngai na te Washington sompani Oregon pasari California somnga panga New Mexico panga Illinois somni New York somni pakwa Hawaii pali New Hampshire pali Vermont pathum Massachusetts sompakhat Rhode Island pali Connecticut pasari New Jersey sompalum Delaware pathum Maryland somni District of Columbia pathum hengba Colorado pakwa Virginia som pathum Maine pali te hi Biden an a hui tura an ngai ani Donald Trump a chaksa an ngai na state te hanta lang ve le ila
Idaho electoral vote pali Wyoming pathum North Dakota pathum South Dakota pathum Nebraska panga Oklahoma pasari Arkansas paruk Louisiana pariat Mississippi paruk Alabama pakwa Kentucky pariat Virginia pangate baka trama changna tura ngai Utah paruk Kansas paruk Missouri som Inbeihna som pakhat South Carolina pakwa Montana pathum Alaska pathum te ani Trump le Biden chu heng swing state a hian tunge chak jok turang ti rin le riat a har sat ta hle ani Minnesota som Iowa paruk Wisconsin som Nevada paruk Arizona som pakhat Texas som thum pariat Georgia som paruk Florida som ni pakwa North Carolina som panga Michigan som paruk Ohio som pariat Pennsylvania som hi Zirtop ni October ni som thum khan San Antonio Texas state a Joe Biden campaign team te chuan Biden campaign caravan an nei chu ti buai an nia bus che sual phaomin Biden campaign team ten campaign rally an thul pa he thiang thil thlen chani FBI lamin an chui mek ani President Trump chuan FBI le Justice Department thil chui mek chu holam ati thu soin he tiangai chuan FBI chuan Antifa te anarchist te Reuters te looter so te chu chui jok ro se ti in kot thlera boina siam tu te kha chui jok turin a phut ani tu te nge Biden campaign rally lo ti buai a hriat lowa then kha chuan far right Proud Boys ani an ring ani Biden to Harris team te hian battle for the White House election 2020 a hian chak anin ring hlia Biden a campaign manager Jen O'Malley chuan Zoom atangin news conference ania Donald Trump chak theina chan turom lo Florida Georgia North Carolina ate chakpo ni se electoral vote an hi somsari a muzo lawang Midwest state Michigan Wisconsin Pennsylvania alak tela hne tu ani ngai ni ati heng state te hian mailing ballot chhiar vek kan duwa ma se hun adu rei deuh don ani Jen O'Malley chu North Carolina vote 53% Wisconsin 58% Arizona 53% ten Biden an vote dona Trump chuan election day a vote 62% a buanga yang North Carolina a 61.5% Wisconsin le Arizona state a 66% te a buanga yang ti in Biden chu tling ngei tura a ngai mia mai ani Trump chuan Pennsylvania state a maswai tu ani chuan chakzo ka in puana tumti akjias sanchin buin ajiak chu pha election day zo velia kan ukil ten Inbeihna lang ati Biden a senior advisor le Obama president hun laya White House counsel Bob Bauer chuan engang point legal challenge om theite ma chon thei turin kanin peito ati heti la hian election day zwa boina chuaro na tura White House sevela fencing an siam te a chuan Trump du lo na thujiak chi sang Trump da kiang ro ti te Trump hi atling hlol lo ti te an lo tar chei chuaya state then kata boina chuaro nan National Guard roi mai tura ti diam to te om nok mai New York a pe chuan Soho Design Store le Channel te po ven him ngai zual turan ngai ani Massachusetts State Governor Charlie Baker chuan National Guard sang khate chu inral ring turin a hriat tir to ani United States election day chu alo thleng mai dona tuna changa reilo te a khovel ram thil thi theiber President somli parukna tur hi Donald Trump nge Joe Biden ti chu kan hre tura hi han ngai phot mai te ang